Оно, що смо чули те ночи, trebalo je da ostane zauvek sakriveno. Генерал Штаб je naredio sve materijale uništiti, sve участнike odšhutkati. Ali ja više ne mogu da odšhutim, rekao je pukovnik u penziji Dušan Jović, 84. godine, 3 dana pre nego što je umro u Beogradskoj bolnici. Iz torbe je izvadio staru magnetofonsku traku, omotanu u plastičnu foliju. Ovo je kopija snimka koji je napravljen 23. novembra 1978. godine u podrumu Vojne akademije. Тога дана смо успели да снимимо гласове мъртвих. И войска je odlučila da svet nikada ne sme da sazna. Šta se zaista desilo te noći u zatvorenom vojnom objektu? Zašto je Jugoslovenska narodna armija tako učajnički pokušavala da sakrije rezultate eksperimenta? I šta se nalazi na tim trakama koje su 45 godina bile zaštićene pečatom strogo poverljivo? Beograd, 1978 godina. Hladna ratna napetost na vrhuncu, Jugoslavija pod Titovom vladavinom. A u zatvorenim vojnim krugovima dešavaju se eksperimenti u kojima građani nemaju pojma. Dok je narod živeo svakodnevni život, dok su radnici išli u fabrike, a deca u škole, duboko ispod Vojne akademije u Beogradu odvijao se program koji bi mnogi nazvali ludilom. Projekat Senka, tako su ga kodirali. Zvanična verzija. Istraživanje mogućnosti komunikacije na daljinu bez tehničkih sredstava. Prava verzija. Pokušaj uspostavljanja kontakta sa mrtvima radi dobijanja vojnih obaveštenja. Zašto bi vojska uopšte bila zainteresovana za ovakve eksperimente? Odgovor je jednostavan. Obaveštajni rat. U to vreme, američka CIA već je sprovodila projekte poput Stargate, program za dalžovidost i telepatiju. Sovjetski KGB ulagao je milione u istraživanje parapsiholoških fenomena. Tito nije želeo da Jugoslavija zaustaje. Ako neprijatelj može da čita misli, da vidi kroz zidove, možda čak i da komunicira sa duhovima, mi moramo moći isto. Ali postojao je još jedan razlog, mračniji. Vojska je želela da sazna šta se dešava sa vojnicima nakon smrti. Dali postoji svest posle prestanka rada mozga? Mogu li mrtvi da nam otkrižu tajne koje su poneli sa sobom? Petar Marović, Medidžum iz Kragujevca, nije bio običan čovek. Rođen 1941. Godine odrastao je u siromašnoj porodici. Kao dete pričao je da vidi ljude kojih nema, da čuje glasove koji dolaze sa one strane. Roditelji su ga vodili popovima, lekarima, psihijatrima. Jedni su mislili da je lud, drugi da je opsednut đavolom. Ali Petar je znao da nije ni jedno ni drugo. On je jednostavno mogao da vidi i čuje ono što drugi ne mogu. Kada je napunio 30 godina, postao je poznat u određenim krugovima kao mediđum, koji može da uspostavi kontakt sa mrtvima. Spiritističke seanse po kućama. Pomoć porodicama da stupe u vezu sa pokojnim najmilijima. Ponekad čak i konsultacije za policiju u slučajevima nestalih osoba. Ali kako je Petar dospeo u ruke vojske? Jedan slučaj iz 1977. godine promenio je sve. Supruga visokog vojnog oficira, major Zoran Stojiljković, umrla je od raka. Pukovnik, očajan od tuge, potražio je pomoć Medidžuma, iako je to bilo protiv svih vojnih propisa. Petar je održao privatnu seansu u pukovnikovoj kući. Ono što se dogodilo te večeri, pukovnik nikada nije zaboravio. Moja supruga mi je, kroz Medidžuma, rekla stvari koje niko drugi nije mogao znati. Detalje iz naše prošlosti, imena ljudi o kojima nismo govorili godinama. Bio sam potpuno uveren, to je zaista njen glas. Sećao se kasnije pukovnik Stojiljković. Narednog dana, pukovnik je otišao kod svog pretpostavljenog, generala Milorada Mladenovicka, i rekao mu: postoji čovek koji može da komunicira sa mrtvima. Moramo ga testirati. General je prvo bio skeptičan. Ali kada je pukovnik pokazao detalje razgovora, general je odlučio:
Ово вреди истражити. Ако е истина, войска може да користи медижуме да добиже информация от палих войника, може да чак и от умърлих неприятеля. Ако е превара, бар че то научно доказати и ставити тачку на причу о духовима. И тако е Петар Марович позван на войни преглед. Новембар 1978 година. Петра су довезли у затворен камион до Войне академие. Ние му било дозволджено да види где се налази, возили су га окружним путевима, са везаним очима. Када я изашао, нашао се у подруму без прозора, са дебелим бетонским зидовима. У простории е било неколико официра от цивилно моделю, техничари са упремом и jedan психижатар. Господине Марович ху, рекао е пуковник Стоилкович. Позвали смо вас да учествуете у научном експерименту. Ако отбиете, не чхем у вас силити. Али ако прихватите, морате подписати документ о неодаванджу тайне. Ако прекршите то правило, последицет ще бити озбилне. Петар е размислил. Šta ако га хоче да користе за нещо лоше? Али радозналост е била яча. Прихватам, рекао е. Експеримент е започел около 23 часа. Петра су повезали на енцефалограф, апарат коджи мери електричну активност мозга. Идежа е била да региструю промене у неговом мозгу, докон покушава да ступи у контакт са духовима. Поред тога, у простижи е биопрофесионални магнетофон са 2 микрофона. Jedan поред Петра, други на супротно и страни собе. Петро су рекли: покушайте да позовете некога. Било кога са оне стране. Само желимо да чужемо дали че нещо да се деси. Простория е била потпуно изолована. Звучно, електромагнетно, без прозора, без начина да ико споля утича на експеримент. Петар я затворил очи. Неколико минута е чутао, дишучи дубоко. Затим е почел да говори, тихо, скоро шапатом. Ако има неко тамо, ако ме неко чуе, молим вас, явите се. Желим само да разговарам. Официри су стажали укочено, гледаючи енцефалограф. Криве на хартиджи показивале су нормалну активност мозга, алфа-таласе, станджа опущености. А онда е нещо почело да се дешава. Енцефалограф е почел да бележи необичне скокове, оштре върхове коджини су характеристични за нормално станже свести. Петарово дисандже постало е бърже. Негово лице почело е да се грачи, као да усечха бол. Jedan от техничара приметило е нещо на магнетофону. Игла коджа показуе ниво звука почела е да се покрече, и ако у простории, нико не е говорил. Снимите то, викнул е полковник. Магнетофон е веч радио. Трака се окретала. А на той траци, као що че касни е открити, снимило се нещо, що е требало да промени све. Када су касни пустили трако, у просторiji е завладала тишина. Из звучника е допирал глас. Али не Петаров. Той е бил мушки глас, дубок и скрипао. Као да долази из велике дължине. Говорил е полако, са тежкотшом, Жован. Йован Петрович, Пао. 12 октубар, 1971. Полковник е побледел. Йован Петрович бил е подпоручник Джоана, кои е погинал у Обуци 1971. Године приликом пада из хеликоптера. Тачан датум смърти 12 октубар. Днес, како е могал медижум да знато? Како е уопšte taj глас могал да се появи на траци? Генерал Младенович одлучил е да настави експеримент. Питайте га još нещо, рекао е. Петар, još увек у трансу, рекао е. Джоване, ако си ти, реци нам нещо, що само ти знаш. Нещо, що никой не е могал съзнати. Било е неколико секунди тишине. А онда е глас поново проговорил, увок пута ясние. Рекао сам. Ивани, да ми опрости. Али nije bilo времена. Nisam mogao. Официри су се погледали. Кой е Ивана? Дали е то негова супруга? Дали е он покушал да йой нещо каже през смърти? Наредних дана. Война обавещайна служба пронашла я Ивано Петрович. Удовицу погинула официра.
Живела je u Nišu, radila kao medicinska sestra. Kada su joj pričali o eksperimentu, ona je zaplakala. Jovan mi je dan pre nego što je poginuo rekao da želi da razgovaramo. Rekao je da ima nešto važno da mi kaže, ali da će mu pričati kada se vrati sa vežbe. Nikada se nije vratio. Nikada nisam saznala šta je želeo da mi kaže. Da li je to mogao biti slučajan pogodak? Ili je zaista glas mrtvog oficira uspeo da se probiže kroz traka magnetofona? Vojska nije znala šta da radi sa ovim informacijama. Sa jedne strane, ako objave rezultate, postat će predmet podsmeha u naučnoj zajednici, možda čak i u međunarodnim vojnim krugovima. Sa druge strane, ako je ovo stvarno, to otvara neverovatne mogućnosti. Zamislite vojsku koja može da komunicira sa palim vojnicima, da od njih dobija informacije o neprijatelju, o tajnim operacijama koje niko drugi ne zna. General Mladenović održao je sastanak sa generalštabom. Odluka je bila jasna. Eksperiment zasekretiti, sve materijale staviti u arhivu pod pečat strogo poverljivo, a sve učesnike prinuditi da potpišu ugovor o neodavanju tajne. Petar Marović morao je da potpiše dokument u kojem se obavezuje da nikome, nikada, neće pričati o eksperimentu. Upozorili su ga. Ako prekrši ovo pravilo, bit će uhapšen po članu zakona o izdaji državne tajne. Petar je potpisao. Vratio se u Kragujevac i nastavio sa svojim životom. Godinama nije govorio o onome što se desilo te noći. Ali, kako je kasnije pričao prijateljima, nikada nije zaboravio osjećać kada je glas mrtvog oficira progovorio kroz njega. To nije bila moja volja, govorio je. Ja sam samo bio kanal. Nešto ili neko koristilo je moje telo da govori. Ali Petar nije bio jedini mediđum kojeg je vojska testirala. Postojali su i drugi slučajevi o kojima se godinama šaputalo u vojnim krugovima. Jedan od njih bio je eksperiment sa mediđumom Ljiljanom Nikolić iz Zagreba. 1980 godine vodili su je na istu lokaciju, podrum Vojne akademije. Od nje su tražili da pokuša da stupi u kontakt sa vojnicima koji su poginuli na jugoslovenskoj granici. Rezultati su bili još zastrašujući. Na traci se čuo ženski glas koji je govorio na makedonskom jeziku. A Ljiljana nije znala ni reč makedonskog. Glas je imenovao 3 vojnika koji su poginuli u graničnom incidentu 1979. godine. Imena su bila tačna. Čak je rekao gde su sahranjeni. Ali najzagonetnije je bilo sledeće. Jedan od glasova rekao je: ne istražujte dalje. Ovo nije vaša teritorija. Ostavite mrtve na miru. Ko je to rekao? Ko je imao interes da vojska prekine istraživanja? Da li su to bile same duše pokojnih vojnika? Ili nešto drugo, nešto što se pretvaralo da su oni? Generalštab odlučio je da eksperimente zaustavi. Zvanično obrazloženje: nedostatak pouzdanih rezultata. Prava verzija: B.